Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ki pulit kari boy henne kasngi balang. Kileyok kurub yang ki bom ka pistol bat kilama jongka HNLC na Riboy district. Kane kajing yok kurup kalawan dia da kajing pla jong uba syakem. Ubalaya lam denti ki pulit ban penlong jing kenra ya kayingsa. Ki he pulit kilia tu bakini kajing dia kilawan dia hadin kajing tokit ya ka kes bala register hapok ka nongpo police station hapok ka kendon chispa arpobi chispa arpoe IPC pulelang berkakendon chipel kat lai kat pra UAP Act berkakendon San Henry Explosive Substance Act. Superintendent of Police Kariboy ulapan tip baki tiar kiba yok kurup nakane kayeng ki kentup ya kawe ke pistol kartok ane ki galatin stick ki detonator ki ignition fuse bat ki lama HNLC. Uya tu baha ka jing tokit la syam bagi no yalam ki HNLC na Bangladesh. Kila ai jing tha ki dikot ka sleeper cell bakin pemti pom hasilong bat nongpo. Ula pentip bagi no yalam ki HNLC kila penbit ban ai da ka song pisa ka bahe kentup ka kali temai ki dikot ka sleepers bakin penbeti bom IED. Uya tu ba day kane kaken hun sleeper cell ka baju penher ya kalama jong ke HNLC hakis nem balalait no halar kanjing betha jong kinong yalam na Bangladesh jing tokit mentah kadang ya chat bat nang labdin susu ya ki kam ka sleeper cell ka HNLC.